जिन्नी शैतान के मा रक्कातर वंगलो मी मौदू कुरे गेंदाता फुदेरका दोस्कुले वज्जा अदी समा मी मौदूगा गिन दोस्तके वारकम लफा कुरणी मौदूगा इंसाफ कुरमट्टा कामन्ना को स्टूडियो का मितिबे मेरे الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان تبي فلونجي مي مولوجة دارون إبسوال متيا أدي إيه ترون نماذج بقول إيه كيسواس تبي فلنا كوري بقول تام جواني إبسوال متيا اسم زاريا مس تبي فلنا أو من السوات فنوينا أي الجسافة وسنا كل دو كل وافا بفلك بينو فلوا السوال اليوم فهو دين هات كاسم سكرباني أي الجسافة وسنا كل دو كل وافا السوال اليوم وافا دين هات كاسم سكرباني هذا أول مهار كلنا الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم مريك خاص موضوع كل ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من جن الشيطان نبأكم ركاتر موضوع مهار واحدكم مدني إنسانك هاشيكن ترين وتإنسانا جن الشيطانا بارو فوروا وتشيطاني وسواست إنسانك هاشيكن تري ودعيندا باي ماكوتا كابيهوت إيقتون إم فهم أرغون من واحدك كافاني مسلم أخا نكمتي كلهم أيوس شيطانا ك ماجك كمان أرغون من ك هاشيكن تري شيطانا ودا شيطاني وسواسكم أي تيماغ مسلم أخا نكمتي كلهم كيس إم فهم أرغون من ميديا هفتاك برنامج فشافة أواني مي فافة أي كودا إتشكم قديكو نوتا مي أي فافة كوفا مي أي ما بودوكم نونكم قديكو مسا كودي فافة باي بيفلون أي ها بودو إتشكم قانو ديكي إمن نمس باور كودي فافة تكي إبجكم قانو ما النبي صلى الله عليه وسلم مثال جسافوني أي مي دارو ألفان روكور متّكا دارو إكورا دارو كمثال أي ميهم كم ميه كوس دارو غنده هيفان نحن مسؤولية دار إتنا ككوفيام إيسام فريم وربنا ألفان غنده جهة وروجه دارو تكيب إكورة هم إيك فهذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم جسوا أفني هم كودي إتشي باور ويما إتي ورا بودو إتشي كم قوان هم شيطانا كماجين هجيتو كمي فافة أي مي كودا إتشي كم قدي كو إنسانا كنفسوكا إنسانا كهيتوكا إينا كورا فافة أي ما بودو إتشي نوكم قدي كو هم بيجين مي أسوني مؤمن ميها إينك فافة دكاني إينك بومتش ويتين كاري فون فربدة قطش إينوس منافق ميها إينك فافة إين دكاني إينك نكوري كبرالي مسف فدانة ما بود إتشكم كأن نبي إينوس إيه ما بود كأن على نولان إينوس مؤمنكم كوانا ما إين دكاني فافة وصوب إين هلاكو هنقادانكم كيت قرآنك مي الله سبحانه وتعالى أو من مي كم بيان كود دبافوني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافوني إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء مي آدم قدريك فافي كفكم قوانا ما إنك هيتوغا كالوبولاغ لغن جه إما إنسان أكراكم فافي هيني إنسانك هيتن يبالي فإن هو نزع واستغفر أنا إفافة دوكلا فافو السنة إنه استغفار كفكم قوانما سقلت حسام فريق أنا هي صافوت إحنا بس مي وإن عاد زيد فيها أنا كهما تكراركم فافو كراكم قوانما أنا كهذا سما كالو لقن إكتشك ما كان كتير تروي لا تجينا مكان قص مي حساب فريق أنا هيتا هيني एक्को वर्ग देवेंदे एक माने कि फाफे असर एक्को हितुगा मी फुरिगोस हित बार फोरवा मी हितंग हिदाय बनु मनाकुरान वत हित एनगे हित की गाफिल कम हित कमगा देवेंदे لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فهو الران الذي ذكر الله تعالى أي كي القرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرا فالران مرادك أي قرآن الله تعالى كرا فني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم هلا هن كنون إبامهم كل عمل تك يسوون إبامهم هيتوا قواني دبر جاف نتميل جاف إما دبر أي فافع قواك بتاع بيان كراني ما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فني إنسان أكره كم فافع لكن داني هم إنسان هيتوا جه دبر هيتوا جه لكن إما
e baawaru ecche jehim farafkum gaana insana ge hin ekko khalwe insana ge hituga ghafilukan liwi insana ge hitan hidayah wanna huri maguta banduwe ge adana hema faafa agul men deken jeni ei wara bodu ecche kam ge besala ge faafe ki mi eves echen nunka monota ma bodu alanula algon men dukola echkum ge nodai kudi faafata algon men kurmati ga kudawajjikam ga wanama boddi faafe miha magfai kodde kam ei kudi faafatu ko miha rakkateri wakam ga wanama den bodu faafe ka aragatum war durukam ekkam ga wanama henus kudi faafaten ei ma bodu echen nunka ga deki ekam kamfase ko fikam ga wanama den ena kurmati ga bodati allah taala haram kore bodati kantete ga aragatum degen dani war fasehan koregen ga da fa kam ga hema em furtamana algon men විස්නාලන් ජේ ෂයිතානාගේ අමලක මේ ෂයිතානා දක්කා දෙක්කම කමි අවම කුරුමතේගා ෆාෆ එයි මා මේ බොඩු එච්චක මොනතේ නුරක්කා තිරිකන් එහා බොඩු නූන්කමගා එයි වර ආදාය කමෙක්කමගා අවගොන් මෙන් ලෝමතීගා අවගොන් හිතුගා ඒ කුඩකොල්ලුන් එයි ෂයිතානාගේ අමල්තෝතරින්වා අවගොන් මෙන්ගේ හිත ෂයිතානා වන්න මගේ هذا يوجد كريم دني علمي خزانة دويسة تفاصيل استيمنا برنامج هذا سوا كرام اسمس كراباني أي جسم فهوستن كل دو كل لوا في بفلك ننجسواني فهودين هته هتر هته اسمس كراباني سوا تنگ اسم زريم فرون هدون جنة كتكي أي جسم فهوستن كل دو كل لوا فسوا ليواني فهودين هته هتر هته اسمس كراباني هذا मेरे खास मौजूद की जिन्नी शैतान की बरकत करूँ अलवन्ना को स्टूडियो का नित्य الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا ألبوم كله بعود كل فوت بنا إن شاء الله بدل كله ألبوم منا رودا قلي دانة تي فنو بيت بيبي إيش نوكا تي بيبي إيكا مكوس ميهونج مسنوكا تي بيم ورا وندو ميهج واهج وندكا تي بيم ورا وندو كم كوي فونن كم مس ميهج غوري أبيج واهج إميهج غور نوبا سيفيج واهج وتميها نوره كم مس كم واهج ورا فسيهان ميهون دكا ألقون من فارمس نوكيس كاندومس نوكيس ألقون من ورقنا مينيمس كأوله مجتمع تريعا ميهون غيبة بنوما ميهون غواغ دكما ميهون غمولا مسكيوما ميغ سوبون إنسانك أنغاغ دوا مسكوني بس مي مولي مجتمعك عام فوي بحكمك نوانما ألقون من نجت فاها كورونيس إدارجة ألقون من تريعا ميهون غواغ دكيوم دني يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دوغو واهك دكماي دوغو هيكي دينماي مفد كنكم ركاتر نوا ميها ديك ما عمل كرون مفد كنكم ركاتر نوا ميها كمين الله سبحانه وتعالى حاجة وديك نوي أن يدع طعامه وشرابه دوك الله ناقة دويسة تفاصيل استيمنا برنامج هوري بفنا باربورنا مرحبا دنا और मिहार में हमारे पता नहीं शेख मोहम्मद सिनानो मेरे के खास मौदम करे बड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम आदे अलगोन में मिहार वाहदकम उम्मीदा मौलुआ की आदे मी फाफतन हंगीके तो के कुड़ा कांदता कमगा देखूं फाफता को तेरे के हिमेने बड़े कांदता का आदे हम पर कोदी कांदता के बस ए वहिमेने एहकम इस्लाम दीनोगा ए फाफे गोतुगा लव्वाफा खमे हागे तो अलगोन में जेहेने එකමකී හගීගතුගේ ඒගේ ذات බෙලුමෙන් නැති ඒගේ බදලු අලගොණ මෙන්න ඒ හගීගතුගේ මේ අලගොණ මෙන්න මේ නොකියමන්තර වෙවෙනි මේ කොම් ෆරාතකතෝ අලගොණ මෙන් හගීගතුගේ මේ දැනි අලගොණ මෙන් දෙන ගන්න මේ ජෙනි හගීගතුගේ මේ අලගොණ මෙන් නමාදු තහුග මේ ගෝවාල වෙන අල්ලාහ් අක්බර් අලගොණ මෙන් නමාදු කුරායරගස් මේ කියනි කොම්මෙ රුකුනෙන් තහේ ගාල් මේ අලගොණ මෙන් කියො මෙන් අල්ලාහ් අක්බර් හුරිහා එච්චක හුරිහා ෆරාතක වර බොඩුවගෙන් වා ෆරාතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එපද අලගොණ මෙන් කියයි රුග අලගොණ මෙන්
haigatuga faafe kura kamuga awanama e faafa ga sawun haigatuga mi urevedeni ami miha hagatu miha mi uredeni haigatu kon farataka tolwan haigatuga visna fikur koran jehen ei hagigatuga e kitame kudakame ves bodwe ngadaane e amuru kura farategge ade habat mi ade bodwejje kamuga awanam engam Allah subhanahu wa ta'ala e kitame kudakama kan algon men amuru kuri kamuga wenama e amuru algon men kiyaman teri wanjehene ela nahi kurwa wa kamake kitame kudakame kam algon men deke kam kamuga wenama e kam algon men durwe rakka teri wanjehene ei hagigata badala roga mi algon men haigatu kudakame gotuga dege mi saban kamunano mi haigatu ga bayar deke kamen Allah subhanahu wa ta'ala hadratu wedane e wara bodu kamege gotuga engam e algon men visna fikul kodan je wara muhimu nukta e gotum mi faafatan e gotaka kudakam e gotan hi kurumaki ege sawbun haigata mi hage iman terikam ki badi iman terikam kan deho kodde kamen mi faafe kurevej kamugawana e wara kuda ichke e anehmana masale nunkamuga mi hadike kamugawana me egen deha koddine mi hage iman terikamuga mi adi kudaka mi enoda iman terikam haigatuga madu we faawa mi war egen e deha kodde ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantere mi hage iman terikam ituru wa kamugawana ege sabubun hagigatuga mi kitame kuda faafe wes emi kurimati ge bodu faafe kamuga vegin ebode egotu Anas radiyallahu anhu dalwani nami algo nikam isnala mi Anas radiyallahu anhu dalwani tabi bekalna ki sahabi bekalna fawga emme hewegen wa bekon ekale fana dalwani timam rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga adi faafe kameduga adi timam rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga ifaafe ki timam halakul lafana fada faafe kamuga timan deke mi ma timam bekalun deke faafata tebami hum yar deke ni ei anem branama mi ham istatte fadane manake havis kuda ecche gotuge tibay mun deken enama istimammen rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga ifafe ki timammen dekeni halakol dani fafe ge gotuga engo mi hagigatuga mi emme heo garunu taku terega wes mi mad mi kantata wamun a gotaki hagigatuga mi gen dehkod deni mi shaytana ge waram mi hagigatu waram muhimu dawren ada kora kame kan ena beenuma warabod landudali kan ebe dehkodde e fafe ki kuda ecche mi adi gotuga deko enka mak hisabaka diya me mi hayan adi faafe kuri kamuga veena me hisabun ebes kahala mi hingham nujemu sene kan naane kamuga sabun ekama dena mi ade mi kanta bodwe ekama haswe ole ka bes mi ade nuje darajos by far eba kanta tan ebade enas aam gotega balala roga insana ge nafsugo Allah subhanahu wa ta'ala ebalawa fe ebawe ade heukamuge bayse ebe lawala mi Allah subhanahu wa ta'ala ebe lawwa haigatuge e miha nobakame kofi kamuga wanam miha ge nafsu haigatuge miha bunanati kuri war gos kameke e usas haigatuge miha kodden enamais miha ekamati abadu daim wa kamuga wanam not abadu ekanta kura kamuga wanam haigatuga ekam ves miha gitun filagen dane gosama enage ene kuri matiga eha bodu kamek kamuga nuwane Allah subhanahu wa ta'ala muredun nota faafe kurumaki egota gos madu gos eme bodati faafata uge tereng hagiyatu shaytana waddani eme furta mena mi fashane eme kudi faafa eme furtam kudi faafe korara e bisit nun kamuga dekeni ena mas madu kuramun e faafata uge tereng mi waddam gos hagiyatu eme bodati mistam hala kurwa faane fada bodati faafata uge tereng mistakum waddani egotu malgon me bisnala kamuga mana ami adawu salafus salih bekam e bekalon eba vidalwe timammen biruganname timammen ge sawari nota timammen egule daabba nota mi datur kumattaka mi benu kora janawaro hs jehe musibat ki sei timammen kora faafa ge sabun jehe mi brak musibat kam wes timammen mane ke mi mane ekam wes timammen biruganname mane timammen kora kanta kunne timammen ge misala kam gengule hs sha mi al gedora sha mi kanta kam dimawa musiban hayatu mi dimawani ekam be mane kore faafa ge sabun kam ge timammen dekeme mane ke haves muhimu kam gotuge bada faafa kurmaki miha bunaka mi bunana mahiga gar nurakatri kame gotuga ebekawon emanangawa egotun hama mi adi bunum leka vedala fani tabi bekal vedala fani timam dekuni me adraktu sadasina min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam timam adi dekuni me rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge teren 30 bekalon kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi egten komme bekada kus adi hagigatu ebekada ge nafsuga adi nifaquka adi munafiqan wa kamamedu ge biruti be wada gannawe mane kehwima ginafar hayatu algon men ginafar me visnani timam me miti misaka la ilaha illallah kiyagene ehme jiyam ginafar hayatu namadu kurmen allah alkon kurme kiyaman terumen allah subhanahu wa taala burwanu gam yangawani ko chitto ekan kama me ma bada bisnal me nuhore hagigatu ginafar visnani miti la ilaha illallah kiyagene hagigatu la ilaha illallah ki kamuga vinamas la ilaha illallah kiyum
mi kiyuma ekige ada kuranje sharutan ebahuri e sharutan ebaje furihama kuran e sharuta furihama nukura kamuga wanama hage galgon me namadu ada mi ada namadu galkon ada kurai galgon me sebur sharuta kandalo wafa e sharuta furihama mi adami hanu kofi kamuga wanama namaz sahanu wafa da la ilaha illallah ki kamuga winama sharuta furihama nukura kamuga wanama hage gatuga miha adi la ilaha illallah kiyalum kura faadan emi kanu quran e algon men nan e bange makka mi ade rasul sallallahu alaihi wasallam zaman qul munafiqun emi la ilaha illallah kiyawon e namas e ay gota miha ga amalta no behettum ge sawbon hagigatuga e kamon faadan ko ehengama la ilaha illallah e gota kiye kamuga wanama e baje e gotan e baje amal quran e baje e kalimaga algon men lazim qura kantan algon baje quran e baje e kalimaga sawbon algon men na mana qura kantan algon baje durwe rakkatere ehengama algon men haygatuga mu'minun ge gotaki gadala masake kurun Allah subhanahu wa ta'ala e haram kurwa fa kanta kun duru rakkatir ngi yad kutam kudakam kamuga wino sad kitam bodu kam kamuga wino mas khasa gote bodu kanta takun hagigatoga mi badam mi jeheni e kanta kun bodu mi fortam e buje duru rakkatir wan adi yaki gama emme kud kanta takadda ves e kanta holgon men duru rakkatir wan e buje Allah ada shukran jazakumullah khairan shalom nebori beswaten asken danawat පුරුතන් සවාය ගොතන් දන්නවාදානි මිස් ෆිරිමිහාගේ රසක් ගොස් උලේරු කුරානි දතුරු වෙරින්ගේ නමාදුතෝ මිහර් මී රසෝගේ දතුරු වෙරි එක්කම ගබෙදන්නේ එන අම්මක වසම් වෙරි වෙගෙන් උලේ තන්නුන් එහෙන් තනක ගොස්සි කම ගවානම් මිසාක එන වසම් වෙරි වෙගෙන් උලනි මාලේ කම ගවානම් ෆිරිමිහාගේ රසද්දියස් එන වාහනි දතුරු වෙරික් එහෙම ඒ වසම් වෙරිවකින් තිමා උලේ රන්නුන් එහෙන් තනක ගොස්සිකම ගවාන මේ ෆදහලතිග ඒනකි දතුරුවරිකම බෙලිවැඩ එහෙන් මුස්තිමා මේ වසම් වෙරිවකින් උලේ රග් ඒ ෆිල්මිහා රක්කම ගායිත අමිද රක්කම ගායිත එහෙන රක්කම ගායිම සෙරෂක් ගොස්සිකම ගවාන මේ හිසම් පෙරිග ඒ දතුරුවරිකම ගවාන බෙලිවැ එහෙම කොම්මෙන් ෆිල්මිහා රෂකබුන් අදී එහෙන් රෂකබුන් ඒ නු නුක්තාකි ඒ රෂග්ග තිමා වසම් වෙරිවකින් උලේ රග් ඒ අගිගතුග තිමාගේ අමිල්ල මේ muqime gotuga rashugonna mi gotuga be rashaki ehenwes enun rashagativa turko fikmo gawanama erashaga wazam beri unno te erashaga mi huruma kanda nala ha hindaku e no te erashaga istiqrar uma kanda nala ha hindaku mi bereni daturwarige maanak Allah shedin swadaki fardu namaduge kuriga fahuge kura sunnat saf kol difanto ade mi farul namaz toga ge kurinna ade hana farul namaz fahum kurbe sunnat ka algon ma am ko kiyamane rawatib sunnat ke egoton rasul sallallahu alaihi wasallam ge ade kiba algon ma asbe be bar rakwate ge wahaka mane ki sunnat mane ki farul namaz ge kurin kurbe sunnat ka ade hana fahum kurbe sunnat ko tere ge be bar no dihara ko ge be ek mi ade rakwataka ade miha farwatir wa kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala miha taka ade swarge ade gandware bayan mi Allah subhanahu wa ta'ala swarge gandware bina ko devane kamuga ade hadis furtawga asbe bore engam algon me beje mi bar rakwa no dihara ko te beje ade algon beje rakaterwa egoton bayan hadis tawga asbe bar rakwa kamuga ane ba hadis ka asbe bore dihara ko ekama egoton ilmen dalwan hem rangal go te ki bar mi habuna wanam ko bar rakotuga फेटो में आदि फला दिहरा कोई कुल कमुगा वी नमस ए रवातिब सुन्नतो ए हदीस के वा आदि मतवेर दरजा इमिया आदि दिबेन कमुगा इल मेरे विदाल हुवर एंकम एक बार रखो तकी को बाकम वस बोरी मी आदि हदीस फुरतो गे बोरी आदि बयान वास एगोतुम आदि रवातिब सुन्नतो के बार मी आदि रखो तेरे मी मैंने फुरतम फातिस नमाज कुरिगा मी करवे देरा कोई आदि फला मेंदुर नमाज कुरिन करवे हतर रखोई आदि फला मेंदुर नमाज फहम करवे मी थे आदि देरा कोई adi yang pada maghrib namaz fahum kurwe de rakoi adi yang pada isha namaz fahum kurwe mi adi rakoi hisab nge bara rakoi edi hamage dengi minung sitora nge bori hama asa mi adi sunnat nge bori misalaka mi asur namaz kuring hatar rakoi kurum wese bori asa rasul sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis floga asfe adi asur namaz kuring hatar rakoi kurami hek Allah subhanahu wa ta'ala rahmat mi adi lawane kamuga asfa hadis ebabe enkam eves adi rawatib sunnat toge mi kurinden nabi fadan rawatib sunnat toge sida adi daraja nodiya kamuga vi namois hagigatu ge eves waram molo ituru vegen asur namaz kurin hatar roke kurong adi fadan komme bangiya fahuga adi dera ko kurong egete dega adi maghrib namaz fahuga ham dera ko kurong veseva
adem fada isha namaz fahuga wes de rakotuge sunna kur mai ki imane komme bangiya ka fahuga mi korwe sunnatu gotum sunna kurun aba enas kurin den nevinge mi mad bar rakko ada rawatib sunnatu ko tere mi himene bar rakoti kurin de bayan mi ada bayan vediya bar rakko ada dihara ko te boneveni hagegatu ga mendur namazuge kurin korwe hatar rakotuge badaluga de rakko lage enkamu hama mi bar rakko no de dihara kotuga miha al gaim we hurma ki wara muhimu kame ega sabun hagiyatu gina fara mi faruz namaz taka wara faida kore e sababa ki kurin miha misalaka mi e sunnetan hodam ben sa beenum kamuga wanama miha kuriyada badanje miskitan e badanje nota mi unaka namaz wajhe tayyarwa e tayyarun ka sabun hagiyatu ka faruz namaz wara fasih wegen bade hagiyatu faruz namazuge furihama thawaba daruma hoduma wara boda fasih have adem fada namazuge khushu eterikama kantata gena mataka wara fasih wegen ade mi ademi sunnata kamiha ada rakateri wa kamuga wana adin suada ki farlu fas namaz kurar sajida ga o dua kur vidan to misalaka fa fusum edi dua dennu ad nabiy sallallahu alaihi wasallam mi sajida ga onno ogutaki insana enage verskalange emme kuttam wa ogutukamuga bayan kurafani adi ogutuga vihas kinan dua kur me irshad dibafani adi sajida kiyuman etabar duwa ke fan farapun wardun asabe emme sajida gonna halatuga ginegen duwa kurun adi khassuko sunnatuga waridun asa duata ginegen kurun ei hama edevigin waka me sajida gonna ogutaki duwa ijabu kurun war gavigin ba ogut ei hembima insana allah emma kuttam wa wagutuga sajida wagutuga ena faafusum edennum dunya akhiratuga emmeha hewa laben ena magudak kaat dennu adi diinu ko matiga sabit kurwa dennu nigotum wardu asu duata ehas ginen sajidaga dennu maki ama warabboda edevigem waka adeswa kura mesmas kurabani il jesem fawsam kula dukul lawa febe flagena jasawani fawte hate hate kasmas kurabani tibe funge ebes wala mutia esma zaria mesfunu gane il jasa fawsam kula dukul lawa fa suwa liwani fawde hate kasmas kurabani shading swala ki parak ginan gen bichu fennani bodeti adi kuda aharemen eti maradani ei swala ane swala ka no ketane one me boda bikachi fenna meruma be ko tum kanne one boda mekachi fenna boda me hunge sikonde ufadane sihoro uhada huri henuni yam jinni gondogol bani heye ekha ka boda me te kureveni nune kine hadani mer insan gellun de chim sa biju khale chi kar jaje hode chi fenna kam gon ho chi meru ei onna gotha ki hage to den gekon ekhale chi me fenun kam gawe sawamna sida ei hama kanadegen sihoren hada furiyen wata ekhala kam sida huri hen kanadegen danno nege nehenwas by far me hunna na bichu nannuga tinule ekhachi me nuwanna notan me horege nuwane kahala tantanu waragina fen misaga ba faren hunna ge noniyam baaru kuniteken kari gonna ge noniyam gonde khatane noniyam enumas sekala me gudane noniyam midenne ka hadi tanek kari gonna ge ekkam gawana vetanakun ge ka ichcha wayda enuasma durla banduko fame kale ebstana ka gulumen nek tanek ge ge hunner waragina misaka ka chi fennakam gawana vega kommes kala shuru no defad baawate kamen nunes firana masika kommes ko ge otuma kem ekashige wa kamen enos midenne hama ekahale chi fenno komme faru ka agomna ka nodenne ne ei midenne kala kamege nune shuru kame kam desfina kamege kai chi feniji kam ko anama me awon kurin me program to danno afani me nikutuma dot ge nikutuma angare do bunare bunafano nikumaji kam ko anama bismike amara dare me ekahale chi suraga awon negolantar chi suraga jinni chi badalulegi awon jinni wa gam furtana kurin jinni hagi to ade kiruga jinni ga be surata uterega negolantar chi sura jinni badalwa kama adenumas ba janwar chi sura jinni badalwa kama awon den harfa chi kama gavis me sura ek badal jam fennana den awon misaka kala rakkater kom fiole naala misaka awuzunu bismillah ki awon me hamala dif kama ganam awon menna ege so undaw ko fane hema vischi maralum kuriga awon jehene allah ismu fulu zikru kuranga de shaytanage
nubaikum rakkaate kamete sheme fahana takuma fene geto bicho sakadden fahana terege bismillah no kiyan eme jakkiyan to ehada to kanta kura admi komme fahana terege wanaki awun echi katlahen hama echi jaha wonni kunu kommen kenjeni ki wanaki echi marammi ha wandero kiya wani mo e sampuden ehma kommen e gadiga sida jaha wagutu no kiyun kamu ga nastune ne hitun ki kamu ga we namas e sampuden ha geto den fahana denne wawon hama hitangarani by far ekala ge adikide merichi berefur mutta sechki fahana ki holitaka ko goli fonnech me ade hona junction terega bichu fedi futta sama me holi tereng itereng arafan me denne ema ehen areas sida kashora ko puna kanne ge eki me denne sihoro kameke ehen dekuna galenu akas suwala ki sajidaga rukuga මීහක ඔබ එමීහෙක්ගේ කුරිමතින් හුරස් කුර විදානත මේ නමාදු කුරුම් හොන්න මීහා කුරිමති හුරස් කුරුමකි මේ වරබොඩ මනා කුර ඉෆාකම අදී මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාෆණි එමීහෙන් හුරස් කුරා මීහෙන් නමාදු කුරා මීහා කුරිමති හුරස් කුරුමක ෆාෆාග බොඩ කෙන්ගේන මසාලිස් වන්දෙන් ඒනා හුට්ටි හුරුම සේනේ හේකොම් බොඩේ හුරස් කුරුම ගොරේ එහෙම බීම ekama ki war bodu mana kore fek hemma namaz kura miha kurmati hingun horos kurum terega wannana me na ruku ko funna haltu sajida ko funna haltu ke sena kurmati ko skenwa embi me de faharage misal be flogo iplon arada fana me ei sajida wonna kama gwana me ena kurmati me ena wonna sarahaddu durunne ene deveni me ehna mes sajida kama gwana mes ena misal kurmatin diya kama nuni namaz kura ena sarahaddu ke teren diya kama bele hisaban asikam gwana ma rangale nuwan de khaso kadi sutura bahta misal sutura kurmati hore bahta fen sajida ko finger e sutura de tere oti misal ka mihega deve ha jago ba ene de teren diye sutura viha gabum boda rangale ene sajida jaha fobba ena misal tambek kare ene hori namada hutta ena namadu kurang edime kurmati bahta tamba ena de teren ene diye ena sajida gobba em fadaratega hudde nuwan da kare ene mes ಕುರಿಮದಿಗೆ ಸುತುರ ಬಾಟ ನೆಕ್ಕಮುಗ ವಾನಮ ಬ ಇಲ್ಮನ್ ವಿದಾಳ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನಾಗೆ ನಮಾದ್ ಕುರ ಸರಹದ್ದು ಕೊಂ ಬೆಲೆ ಸರಹದ್ದು ಮಿಸಾಲ ಕನ್ ಸಜಿದಾ ಜಹಾ ಸಾಮತ ಕೊಳ ದುರುಂ ಏನೆ ದೇವಿದಾನಕಂ ಹೆನ್ ಸ್ಪೋಡಂ ಹಮ ಆಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ವಿ ವರಕು ಹಮ ರಕ್ಕಾತಿರುಂ ಏ ವಿಹಾಸ್ ನಮಾದ್ ಕುರ ಮಿಹಾ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಹೆಸ್ ಕಾರನುವಾ ಗೊತ್ತ ಅದಿ ಹೊರಸ್ ಕುರಿಕಮ ನುಬೆಲೆ ಕಾ ಗೊತ್ತ ಕಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಹರಕಾತ ನಮಾದ್ ಗ ಬೆಹಟು ವರ ಮುಹಿಮ ಕೊ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಾದ್ ಕುರ ಮಿಹಾ ಸರಬಡ ಸಮಾಲು ಅಂಜಾಗೆ ತೋ ಅವನ ವರಗಿನ ಫೆನೆ ಹಮ namadu kura by befulum me kurimati mihun horas me mihun na undaguwana ke ghar veggota namati bek misala ka namadu sunne ko kurum namad ko nimuni sunne kurum ke miskitu ke dorumati nikonna doru kurimati ge sunne kurum fasha nuni mihun amuko hinga sara haddega amuko mismihar misal dearimati ga dorutalla fana miskitto ge doruge me faatu ga horejjikam gaana mihun wara undaguwana dorutako nikonna mihun kurimati nuni එම්විම දෙෆරාතුග බෙජ සමාලු නමාදු කුරා මීහාසව සමාලු අංජේ මීහුන් ඒ ආරමෙන් කුරුමති නොහිඟාන කාල ගොතක කුරුමතිග එච්චෙන් හොරස්වා ගොත සුන්නතුග ආශ්‍රය ගොත ඒ එකේ ෆරාතෙක් ගනවත මීහුන් නොදගුණ සරහත් දෙක මිස්කිල් තෙරේග දොරතක විහාස් තුරුග නමාදු කුරා ෆෙෂුන් ඒවස් හගියතුග වර මුහිමකම එමි වාවතකි මේ නමාදු කුරා මීහා කුරුමති හොරස්කණි හැමකෙන හොරස්කණා මීහකනුන් ෆාෆෝනි අදී ගෙල්ලුම් වණි කිවස් නමාදු කුරාමියක නමාදුගේ සවාබ ස්වරබඩ උනිවගෙන් දේක සව එහෙම එක දෙෆරාතුක ගෙල්ලුමගේ නමාදු කුරාම් මීහෙබස් එන්නේ නමාදු ස්වාබ උනිවානේ හැම එහෙම ඒ හොරස් කුරා මීහෙස් එක සම් ෆාෆලිවේ එහෙම දෙෆරාබ සබජේ සමාලවා අල්ලාහ් අද මේකට කුරියමදනේ ඉල්මි ಖಜಾನಾගේ දුයිසත් තෆස්තොලස් තිම්මන ප්‍රෝග්‍රෑම් මෙරගේ ખાસ මවුදුව කි ජින්නි ෂයිතෝන් කිබන් රක්ඛාතරුම් ශනක සමවුදුන් කුර වඩාත आदमी सिरन फाह करे me faaf agon men fahu zamanan as etige minbar nuate haisiyat agon men kurmati kudawegen gos e kudawegen dana minbar kuri zamanuga befulunga zamanuga hala koni bodati faafatakkamuga dekun kantatta e kademenga zamanuge hadis vidalwani e taabina mukhatab e befunna kis she vidalwen emme hew garun asabe korna fahuwa agon men meduga mi hayata balafkum wana masagiyatuga और बोड़ती फाफत वर बोड़ती मुंकराता आगोन में मुश्तमोतेरेगा मिहिरी एई
මුන්කරාතේ බුනානේ මීහකු නෙත් දරජේ මුනි කබූල් කරේ එම්මෙන් ඉස්ලාම් මුජ්තමයක එම්මෙන් එබ්බස්වා කමෙක් කහලා ගොත හීවා කාලා මුන්කරාත මෙහි ආගමන තෙරේ මෙහාරු දැන් එවස් මීහක එයා වාහකස් නොදක්කා හිසාබ ගොස්සන බාර කන්ත සෙබර එහෙම ඒ දරජෙන් අලෝන්මන්ගේ තෙරේ කංකං ඇස්මති මිහුන් තෙරේග මේ ෆාහිෂ් කන්තත් මේ දෙජින්ස් මස්සුනේගේ නෙෂුමා ෆාඩුගේ දවතකා මියුසිකා දෙමිහෙන් ගොස් මීහුන්ගේ කෙරුමා ගාගෝලියුමා මිහුන්ස් ෆාහිෂ් බාර කන්ත මුෂ්තෝතරේක වෙහිද එයින් කමෙන් එයින් කමෙන් මිසාග තනක බේවිසම වර බොඩ අද දෙන් එතන් හාස් මීහුන් එකන් කොම තායද කරගොස් ඒ එව්විස් කාල ගෝස් නොත ඒ ෆාෆ එක්කම බොනුම්බස් මියදෝ ඒ මස්සලේ එක්කම දෙකේ දරජේ ගොස්සමති ඒ කාල බාර කන්ත තාවුන් තරෙහින් කමති බෑවර ෆාහිෂ් කන්ද ෆාලෝගේ සිරුගස් එමෙම හයියතුග එබේවුල විදාලෝ බස්සු රංගල ෆෙන්නෙමොති අද මිසමානක් අවගොන බලාරාෆකම ගාන මෙතන නෙවෙයි එහුරි කන්තත් එක හයියතුග එබේවුල මේතුග මිසමාන් ෆෙනිජිකම ගානම එබේවුල විදාලවන්නේ කීකම ස්නේහි තියදෙන් තිය මුස්ලිමුන් හිජේ තිබුන්නමෙන් සමානක මීර කන්තත් බොඩති කන්තෝ දෙකම ඒ දරජෙන් අවගොන මෙන් කන්ත හයියතුග ගොස්සම හේ එම්දෙන් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවා ෆෝනේ මේ කුදි ෆාෆතක්කම මිහුම් බලාකන්තකු වීහාවස් පොඩ මිහා දුරුවේ රක්කාතරකම අවුන ඉර්ෂාද් දෙවාෆන අබු අයුබ් අල්-අන්සාරි කිබන් රිවායා ෆා විදාලොයි මේ ඉන්න රජුල යඅමලු al-හසනත ෆයතිකු බිහා මිහා හේ අමලක් කරවණීම දෙන් එන් එන බරෝසාවේ තිබන්න මීන දුක මිහක සදගයක් කරීම තිබන්න මීන දුක නමාද කරීම නත් මීන ෆරක් හජ්ජු යනත් මීන දුක උම්රාද්දියම් ඉන්සාම් ෆරිකෙන් ඒන බලන ඉන්සාම් මුතුන සලාම ෆෙදෙන් එහෙම ඒ හේවකම කරම ෆෝදෙන් ඒකම චේන බරෝසාවෙන් දෙන් කුර අරාගන්න ෆාෆතක් කුදි ෆාෆතක් ඒක වෙන අලෙන්ලා ඒවවති කියනගේ විෂ්ණු ගමෝති අබොදසෙක් ඒන කුර හේවකන්ත ඒති මච්චෙන් ඒන බරෝසාවෙන් දෙන් උලේ නුලේ ගොතින් නොබල ඒ සිකුණේ අබොදසෙක් කල කුරේ ෆෝන්න හේවකන් එයි එච්චෙක්කම දෙකින් දෙන් ඒන කුරා නොබෑකන්ත කමද ෆරවා කුඩ කුරනේ වයන්සල් මුහක්කරාත් දෙම් මිදෙන් නෙවෙයිම කුදි කන්තත්තක මේන දෙකේ කන්තත ඒ හඳාන්නත්තර බෑවර කුදි කන්තන් එනේ බකොර අදි බොඩි කන්තස් මෙහා මිස්තක වරගෙන අරා ගන්න මුද එහෙනම් ඒකන්තතස් මිය හඳාන්න කොර එක වේනක සිකුණේ ගෙන්නනි තිමන්න මේන දුක මේක සුදගාත කොරේ මේන දුක නමාද කොරේ අදි මේ ආහාර අරෆාත් දුක රෝද සිෆි වෙනත මේ මිකාර කොම කොරේ ෆොන් එහෙ කමෙන් ඒ ගෙන හිෆාට්ටන් එක මේක බදුදුව එනේ හඳානන්නේ එරුදු රෝදෙන් හුරිරුග එතබ්බර ෆාෆතේ කුරිකම එත මිහු වාහක දෙක්කම අනෙත් ඒක ජෙහිඥාදෝ කුදි ෆාෆතක ඒකින් ආහාරෙන් මෙදී බෑවර ෆාෆතෙන් එන කොෆ එහෙම ඒ හුරියාකම එන හදාන්න නෝර ඒකම එනක සිකුණ්ඩි මිරණ එන කුරන හේ අමල් ඒක මිගත අමල් කුරා මියාග වාහක අබෝයුල් අන්සාර ඉදාල ෆවනි වයන්සල් මුහක්කරාත් ෆයල්ක අල්ලාහ වකද් අහාතත් බිහි දැන් ඒගොතුග එන හොර අල්ලාහ බද්දල කර එක්කල එන හදාන්නත්තාලි ෆාෆතෙන් එන වශාලේ සලාමින් වා දරජේ ගොස්සවාකම ගෙන ෆෙන්නන එක මේන එක්කල කුරේෆාවර හේව කමක බරෝසාවෙන් දැන් බාකේ හුරියා කම මදන් නත්තාලා ෆේ මාබොඩ කමන්නුන් කොම දෙකුන් එරුග ඒ හුරියා එච්චින් එනක වශාලේ එන ඉන් සලාමන් වා දරජෙන් එන ෆාෆරේෆා මිහෙක්කම ගේන දෙකෙන් ගෑදාන හැමෙම ව ඉන්න රජුල ලා යඅමලු සයියත ෆලා යසාලු මින්හා මුෂ්ෆිකන් හැමෙම ඉන්සානා ෆාෆේ කුරේ එකම ෆාෆ කුරම ෆෝගේ කල එන ඒ කුරේ උන් ෆාෆය අබදුස් බිරුම් හොන්නනේ එහෙම ඒ ෆාෆේ කුරේ උනීම ඉෆාෆෙන් තවබාස් ජෙහන්නමස් ඒගේ නුරක්කාතේ සුම්පාකම් එනේ කුරිමති වේදානක මට්ටක අබදුස් එක්කල කුරවණු ෆාෆාග මතින් අබදුස් හදාන් කොරේ අබදුස් එකමාමද බිරුවතිය ඒ කන්ත බොඩුව එකන් කුරවණු ඉති කම් බොඩුව අබදුස් එකන් එන හදාන් කොකුෆුන එහෙම ඒකොන් හදාන් කොරාකම් වන්නේක මානේ කියන්නේ ෆාවත වර බොඩකමක වෙගෙන් දාන එකකම දුරක්කාතේ වන එහෙම ඒගොතු ගේන හොරජිකම ගවානම ෆලා යසාලු මින්හා මුෂ්ෆිකන් හත්තා යල්ක අල්ලාහ ආමිනන් එගොතු කුරේ අල්ලාහ බද්දල කුරාන් එන බද්දල කුරේ අමාංකමයිකෝ කුරවණු ෆාෆාග මච්ච බිරුගෙන් ඒක සුම්පාකන් ජීදානක මට්ටක වර එකමුගේ කන්තන් එන හිතුක බොඩුවේ කම් බොඩුවකින් එගොතුක මතිගෙන හය බේත් කරමු ගොස් අල්ලාහ බද්දල කුරා හින්දු එනේකි එම්මෙහා අසාබක් මදි එම්මෙහා ෆාෆාක අමාංකන් ලිෆා මේ එකමුගේ එන එහෙනම් සණකකු එන කුරවණු හේවකන්තව මච්ච බරෝසාවේ දෙන් හුරියා කමෙන් දෙන් කුරා හුරියා නුබෑකන්තන් ඒ මා බොඩ කමෙන් නුකමුගේ එන හේවකෝ කොරේ ෆෝතිමා ඒක මච්ච බරෝසාවෙන් ගොස් අල්ලාහ බද්දල කුරාරුග එනක බෑවර නුබෑකන්තව සෝබගෙන සලාමන් වා දරජෙක් ගොස්සා හොර මේ සහාබේක බස්වල මේ එබේ ෆුලුන් අමරත කමදුවා දෙක වඩාගෙන් ගොයින් හගිගතුග මේ ගෙනි මේ දක්කනේ මේ අලුගොන් මෙන් මෙෆද සමානුග හේවකමක අමරු කුරාන මීහක හේවකමක හිතරවාන මීහක අදි අලුගොන් මෙන් මුජ්තමාකි ඉස්ලාමී
riveti adabtakun me zinetri kuraifa taqwawari mujtama ennu hagiyatuga algon me muslimun ule qawmeke kikum gas mujtama ki islami mujtama gonnje me emmeha kantita furhime fa mujtama ennu islam mujtama sifata mujtama ke me mujtama sebur enos medanne taqwawari kama faafatakum mehun duruma fahish kanta maguta bandu kuraifa uma taqwa mehun gendie mase kurma mujtama me hewkantut ka amur kore munkarat mana kore mihun islah mase kore midaraje kankan gosse mujtama no me kebal saum magumoch niktas fenane komiska no ba manzar audios komiska no ba ech audio adi echkum ech balalikum ga inu miskine fara fennani tv kum ech berikum ga inu miskine fara feni fonani faafag manzarta agon no lo ech ke dikkol kamunu da kala manzarta abadu sagon menge tv ta kun fenno meden ehma edaraje agon men kankan gossa en iruga algomen wara boda rakkaate nojjikam gawanama adi mihuriya faafata kaakun algomen samaan nojjikam gawanama qiyameddu algomenas badal kon jehidane huriha etchik algomen me washalevi ham salamen no daraja hutta sheden bodeti faafata kudi faafe gotu algomen dekeve gotuge gota gule onde mahade geruga algonama kamen hissa kollange tumi baikantange bode ingeto badaluwege misalaka ane music gule gotun de wahadaka kawanya misalaka ama boditi huriya ilmere sama ittifaq masle music ke haran echkam den alogonna boda music mi fennani music hadi bodu berse ekatire himana gana me dannawani ane ufaveri nuni misalaka ufa kamen hasil di nuni ufa hasil kuram nuni kom celebration ek me kuram ida manzar pen alogonna war pam penijje Gaza garayetun hamdar diwenge pasa kurmo kam sa ke mi honge hitama ke bar mo gotum music jaha na ko je bodubero misal ka jaha bodubero ge kule ekama nasha ekam wese ngajje fenigende miden ane kuring ferno manzerno misal ka bayak ekkolon ham bahay gatlu kore mundani amnen na kuda kudinna den etebba gatlu korundani algon ham ekkolon ham bodubero jaha fama ekama ge barumo ge namuga ingeto mi adi mi ti waran hen kala gote kami badal wekam midani barumo namuga bodubero jaha nasha hadni ekya nuba kamen adi ituran heti nubaga midani hitameke bariwa wagutuga me kolon baage foreru hamaja par manzar fenike midi kite galwan ad me haget samarrangal wahage titiye sama agon me mawdo arbadu kule wahake algon menge me tobiyete kolon jifa member dotso me ngeni hagiyeto noni agon me hagiyeto gaves muslim akhon akhtung ihsas tak algon men ihsas kurweni he misalaka algon men ama hame ken khabara kon dotto me fen awone ne boda me wawote ka awon tere war kirmene filmu balame filmu chi de mihu ko maroge sitangana ne diri ganna na ene filmu ke sule na to baar me maroge genda jete ka chi funhunu genda ne denga manek ka singere kule chi ke mawti algon menge tv takum fen manzar ta awon menge sikune abal sunne kule chi mihu maroge genda wa gya chi funhunu genda ferno eha boda kan astu ga awon menge ihsas no kore awon me dekeni Netiyon balla misaga malega dihwara burig building ek emmen tibba eta machch me bongala gobwale building ekko funu da kita me marwen dan mi eenega amuko palestinuga aila metweni me demihege tu haddarnut addari huriya marwen dan nuniyam bappe mamme hadare marofa deharuge kujjak nuniyam fassaro kujjak men huriya marwen gosse ema ei ihsas tan hagiyetu algon men kurave nama awon men nolene mita magumati ge hiniyas ke nuduan awon men ge ihsas tan awon mihega dimay pawa ihsasen awon men hagiyetu se baru ekam ganam awon men emhon ei tere ware ge aga demudum me balamahenga misala huddakam ufaveri kam gotu ge quran admi me aran kam gwa me quran ufaveri kamen awon men fahaga quran hagiyetu ga hitama ge tibeka baru gotun ei emihon ge hitama baru ma ke awon men ihsas kuru hama yaku shawri gotun hudda wasiyatakum awon men فاسم هن هودا دين هم مي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أقول من مسلمون التكا ميدي اتشكي صدقاتي الله تعالى التكا أقول من قرآن هيدنجي مي حديث قرآن الله هي ورنقل فراتك لا يقبل إلا طيبا هي وجهنا الله قبول القرآن هم أقول من حرام وسيلتكم حرام كم كوجن هدنو غتكم هوداين أقول من قرآن صدقاتك دارما يا ساب أقول من كنو لبه angol ekolon elibe mihunna emihunna elibe echehunna huddwane wawteki emihun libin hadiya shodagat gotkam algon menge hodam kur masekke huddan ujjam algon menge dharmaya sawabe nuli ben hagetu
ade mire nevega medi ilmi khazana ga du setta fasto stimuna program alwanga mi program ki jamit sada pasan tv gulen kore kinda program ko me homa de gele die kon feshkin gar janden almen ge mire ge khas mawdu ke jinni shaytan ke barakat almen ge mi mawdu ga eki wa por dekkevi ade tibe fulunge beswat ka jab devi Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim ade Sheikh Muhammad Sinan wa ki wadana horiya bu mara bul shukriya jazakumullah khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh